Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Trap Youth Council nong Thamai Circle bat kinong ilam Kahinyo Trap Youth Council Madan Ruting Unit haga khandai tarik unailar hajar arpawar kilalet banya kendo yo Block Development Officer Kamalim Sin Ardiblong uba piti pasa ban pensngau hau halor ka jing penrong kerteng ya ki bomdai ki khasi ni ki trai mulung ki basyong basa hamadan ruting haga jing trai ya ka scheme chis pasngi Habai kren bat kaseng kile thu bakini ki bomde ki khasi ki bala shong la sa hamadan ruting kila yo wadya ke eping bat ka kat ration bat ki we ki kot ki slajing don kam Henry karu kom sa kam long bati kana bat na kalyang kaseng kam sngo tanat halor kani bat kan yai persha bet da ka ba pha jing tho sha u MLA bat MDC ka than bat sha ka dor bar shnong Haba ka seng kala yo banya kren bat u video ha ka be dei ba ka jing penrong ya ka jing trai shis pasngi ya ki bom dei ki trai jaka ni trai mulung ula ong bana ka leng ka jong u omla bande AA namar kan ya leng ba ka dor bar shnong Ona kaliang jong ka HYC no Thamai Circle harangkat bat kinong ilam jong ka HYC mentarting unit mentakasngi hilawan bani kendu ya video halor ka jing yo jing tip jongi halor kajing perung kerteng ya ki bamdei ki trai muluk hapo jong gane ka scheme chis pasngi ka MGNREGA te onda ngila ya kendu ya video te na kaliang jong video iong ba na kaliang jungi imron bor ni kat ibawan panai form mantap form hai kambut mai imron bor ye hapanai te mata ka bor ka di bitang kaslong hi kapala long pan khang kani ka jing urung kerteng ke ya kini ki pomdei ki trai muluk ke te bat kumjuru kumban supan kan mau hani khandian mana kaliang jungi ka HYC haka khatnyau tarik Julai kata jong arajar arho milami sakmat lengba bat ngila pensai ru hadu ki por lengba jumpi ki press ki media bagi kersan ya kajung dawa jong iba lambor malingang ibadi MLA jongi te hakaban kentup no ya ka snong mendarting hapo jong kanika MGNREGA te hatu kapor hot bat nilalik ya kenduru haka khanyau tarik jong banai Julai hi jong Islam arajar ho nilalik ban ya kendu hi ya iba lambor nilalik kendu mahkamah di hang te hapo yang sa jong hi ban ngila phai daka memorandum haru kapor bat hakatu hapo jong tu ka memorandum ru ngila pan sai ru bat hoi ngi kersan ya kini ka jing dawa jong i hakaban kentup no ya kam darting hapo kani ka sis pas ngi bat ngilapan sai tu ru ba ki we ki jat benriu na kini ki poiwir poihap ki bam dei na ka jat benriu nyo trap kim dei ban yo orong hapo jong kani ka skim sis pas ngi kidai hapo ka snong mendarting te na kaliang jongi kaseng long mata kasngi kajing wani kandu jongi ya video te kalong bangin yo jing pensai susu kan namar yong bangi yo jing tep pa ide pa video ila bandi halor kani kajing perung kerteng kan ya kini ki khar poiwer pai hap ki pamde ki trai muluk kan yang te po snong mendarting te nakaliang jong iru ila pensai ngi pa nakaliang jongi imla bandi ti kalong kumni ngi pi kini kibun ba ki jat benriu mo kum kasnong mendarting kadi kasnong kapala bun ba long kibun ni ki wei ki jat benriu ki bomdei long ki kun yo trap jongi te maki kilayo ya kita ki jing mentoi kilayo ka epic ru kilayo ka ration card ru kilayo nang te menta ken thup lang no ki ken thup lang no ya ki hapo kasis pas ngi te kaliang jongi kaseng de ngim stanat dali leiru en persya abik ya kani bat ngin sa pharu ki jing tho sha iba lambor mangyang ibadi MLA jongi sa iba lang khar kongoru ibadi MDC jongi bat kumju ru ngin sa pha ka jing tho sha kaliang jong kator pasnong mendarting bangi ngin pen i bana kaliang jongi kasen ngin jeng be kanong rem ni bat ngin persya bi ya ka jing perung kerteng ya kini ki khar poiwer pai hap hapo jong kani kasis pas ni angte hapo snong mendarting nakaliang jongi matakani ru kumban supan kan mau pi ba tang hauni upana hi upara adap kata ka kasan tarik Julai jong dus nami te ya kam darting kalayo
ya kani ka MGNREGA mo shua ban puli ka turi shua ya ka khasan tarik kata kani khasau tarik ngilalik ban ya kendu ya irang basnong jong kasnong mendateng hakapa ngilayu ajeng tep ba kadon kata ka jeng perung kerteng kan ya kini ki bamdei ki kun trap kabut ini ki kar poiwer kan ki bawan ini ti ngilaya kendu padi hakata ko por pa ngilaya keren padi ba pej along ngi ngite ngi nakaliang dungi kaseng ngi persabet lala pi penrung kerteng ngi gini ngi dingin persabet ti nakaliang dungi ru ila persaya ngi ba imdan i ite kamdan te kum kata ka jeng penrung kerteng i kenti ong ngi to am telat peli kani ka MGNREGA kani ka sispas ngi ti insa ayu insa ya keren kan ka ki badan kampande apo na kasno MP ini git kare ya kata ka we rumah ngin ini git kare pin ai minta pilayo ka epek ka ration card kumala pensai pi pilayo ni pin ai sakini ki kani ka sakini ka sispas ngi re kini ki basuan sa dang menu long pinyo sa tai jumun tai film tep manta kin sa ham darting hadin si benai arbnai ki lapoi sa sunong thamai ne sakwe kwe ki thante kata kan ka jing persa jungi na kalian kaseng ngade behlor kata kan Pakim day ginong song ne hapo jong kasnong mendateng kan. Tikidan am kikasi ki bumyo ya ka resyon ya ka sispas ngi mo basa stay. Oh hoi ya kakak kita di para senam jong iru kipa hadu menta hadu ini kisngi kipa mentaru kitang apply ya kini ki resyon kita ki bumyo kipa lawan ujar hapo hangi kaseng ti nakaliang jongi kaseng ru wah ngila ong ki ba ngil sayarap ki salik ikan dulu ya kibor kepada pej dari kami yakni di Kareshan